Hürmetli Prezidium a'zalari, hürmetli Rüstem Nurgali ulu, hürmetli baş müftiyimiz, hürmetli jitekçilerimiz, hem imam, hem din ehilleri, Allah'ın selam, rahmet, bereketi barçalarımızga bulsaydı. Irak Künçıgışta din hizmetleri turunda, hususi Sakhalin utrabı turunda aytib öterge rıxsat etigiz. Rossiyanın Irak Künçıgışı, Khabarovski, Amur, Primorye hem Sakhalinda İslam dininin barlıkka kilüve Tatarlarının bu jirlerge küçüp yaşay başlavı bilen beyli. Milletteşlerimiz meşitler tizip dini işlerini alıp barganlar. 19. asır ahırlarında İnkılapka kadar Sakhalin utravında Vladivostok, Khabarovski, Blagoveshchensk şehirlerinde meşitler hem gıibadet yurtları, hatta medrese de bulgan. Bu meşitler kübüsünçe Tatar sevdagerlerinin malları bilen tizilgen. Kızganışka karşı 20. asırının ortalarına kadar bir mescitte saklanıp kalmagan. Şul vakıttan alıp yılalarımız yalgız gailelerdegine yaşap bargan. Bugünkü günde Sakhalinda 5 minglap Tatar yaşay. Komünizm zamanından soň din yok, meşit yok, Tatarlarının balaları barısı da diyerlik başka halıklar bilen katnaş nikahlarda. 2015 yılga kadar Müslümanlar için ayrım zirat da yok idi. Alarını başkaları bilen bir ziratta, hatta kaybirlerin gruplarda da küngenler. 2000 yıldan alıp resmi revişte Tatar uyuşmaları hem mahalleler barlıkka kilgen. Alar öz mümkünçilikleri bilen milletimizin gırıf gadetlerin hem dini yalalarımızını tırgıza başlaylar. Bu uyuşmalar arasında bir demlik bulmavına karamastan üzünçe bilgenlerin saklarga tırışkanlar. Sakhalin kibik ülkelerde Tatar avtonomiyaları diniye nazareti bilen birden bulup, kulga kul yardımlaşıp hizmet alıp bargan vakitta neticesi açık görüngen. Kızganışka karşı Irak Künçıgışta kaybir şehirlerde Tatar uyuşmaları din işlerin türlü yaktan kilgen hem biznin yılalarını kabul etmegen kişilerge tapşırganlar. Neticede ilikten biznin babalarımız, imamlarımız nindi zor tırışlık körsetip tırgızgan din hizmetleri hem dini yılalar unutulup yugala başlagan. Din işlerin alıp bargan şundi kişiler arkasında babaylarımızın saklap kilgen tradisyon dini terbiye mirasın Hanefi mezhebinin sıfatların yugaltı derecesine jitkirgenler. Bu hallerini görüp Irak Künçıgışının diniye nazareti jitekçisi Ahmet Hazret 2015 yılda milletteşlerimizin 100 yıl ilik kuygan hizmetlerin kiri kaytarı için yıla gırıf gadetlerimizni saklav için Tatarstan hem Başkartistan'daki yugarı oku medreselerin tamamlap tuğan tilimizni bilgen Hanefi mezhebi boyunca gamel kılıcı hazretlerini baş müftiyimizin hayır fatihası bilen mescid mahallelerimizin imamları itip koya. Bugünkü günde çit tübeklerde din hizmetlerin ötevçi imamlarımız Tatarstan'ın yerdemin tıyıp yaşaylar. Şunu az sızıklap ötesim kile. Tatarstan Respublikası Prezidentinin Sakhalinga kilüğü bilen jirli hükümetinin İslamga karata münasebeti ayrıca özgerdi. Müslümanlar için en mühim bulganı Sakhalin ilkesindeki cemig mescid tüzü meselesi protokolga kirtilmegen bulsa da şahsen Rüstem Nurgali ulu utravda yaşayan halkımızın dini yılaları hem gırıf gadetleri bilen kızıksınıp bu meseleni üzü küterdi. Anın ruhiyaktan Müslüman cemiyetinin turmuşu bilen kızıksınığı jirli hükümetinin İslamga karata münasebeti üzgerüne zor etergiç buldu. Hürmetli din ehilleri, tilni, medeniyetimizni, Tatarlığımızını saklav meselesinde gailelerimizin rolü aytib bitirgesiz. Kayagını yaşasak da Tatarstan'da mı ol, Irak tibekte mi, yaki şit ilde mi, biz Tatar gailesinin Irak asırlardan kilgen abruyun yaşav revişin saklarga tiyişbiz. Milletimiz işli gaileleri bilen dan kazangan. Nige bizge şuşu matur tradisiye bizne kirik tırgızmaska. Hurluk bit Tatar avullarında hatta kayçak minge yakın kişi yaşaganlarında de bala az bulu sebepli mektepler yapıla. Biz kaya barabız. Hıdayının nindi kargışı tiştisin Tatarının başına. Her türlü terbiyenin başı açkıcı bulup Allah'ını tanı hem anın kanunları boyunca işlerge iğrenu tıra.
Кешелек дөньясы нинди генә үсешкә ирешсә дә, фақат Аллаһ кануннарына буйсынып яшәү генә яшьләргә дә, картларга да тормышта туры юлны табарга, адашмаска ярдәм итә. Әмма минем шуны әйтәсем килә: ана телен һәм дин нигезләрен өйрәтү иң элек гаиләбездән башланырга тиеш. Балалар бүгенге көндә күп вакытын өйдә һәм балалар бакчасында үткәрә. Шуңа күрә телне, тәрбияне иң беренче чиратта ул гаиләдә алырга тиеш. Өйдә һәр әти-әни баласы белән татарча сөйләшсен иде. Һәр гаиләдә татар теле хөкем сөрсен иде. Без 2015 елда мәктәпкәчә яшьтәге балаларда туган телгә мөхәббәт һәм хөрмәт хисе тәрбияләү мәсьәләсен алгы планга куеп, балалар үзәген ачырга теләгебез бар иде. Әмма матди мөмкинчелек булмау аркасында бу проектны өйдә генә башладык. Мәчеттә уку сыйныфлары ачылганчы ук дин нигезләрен өйрәтү буенча дәресләр милли мөхтәрият биргән классларда алып барылды. Дөрес, әлеге мәчет якшәмбе көннәрендә һәм атнасына берничә сәгать татар теле дәресләрендә генә балаларны туган телендә камил сөйләшергә өйрәтә алмый. Җомга намазларында вагазны рус телендә сөйләргә туры килә. Мин бабайлардан еш кына кызыксынам: "Оныкларыгыз белән нинди телдә сөйләшәсез?" дип. Рус телендә дип җавап бирәләр күбесе. Бар нәрсә дә гаиләдән килә шул. Аллаһка шөкер, бу ел Рамазан айында балалар белән мәктәп-мәдрәсәдә туган телне өйрәнү буенча проект төзеп, шуның өстендә эшли башладык. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларны тәрбияләр өчен балалар үзәге төзергә кирештек. Бу үзәкнең максаты чит телләрне өйрәнү түгел, ә туган телебезнең нигезләрен һәм ахлак тәрбия мәсьәләләрен өйрәтү булып тора. Туган телебез динне саклау һәм тәрбия бирүдә бик зур роль уйный. Татарстанның баш казые мәрхүм Абдулхак хәзрәт сүзебез рухына изгелек итеп ирешсә иде. Васиятендә шулай әйткән: "Тик онытсаң динеңне, туган моң телеңне, мин хыянат дип аңлармын. Каберемнән сикереп чыга алмасам, ләхетемдә көе каргармын." Аллаһ барчаларыбызны мәрхүмләребезнең ләгънәтеннән сакласын. Сахалинда татар мөхтәрияте белән берлектә дини тәрбия бирү һәм ислам кыйммәтләрен җиткерү ниятеннән төрле ахлакый һәм тәрбияви чаралар оештырылып килә. Хәзрәт, 1 минут вакыт калды. Ак калфак хатын-кызлар оешмасы дини назарат белән берлектә бөтен дөнья татарча диктанты язуда катнашты. Көньяк Сахалинда татар халкының бөек шагыйрьләре Абдулла Тукай һәм Муса Җәлилләрнең туган көннәре ел сайын билгеләп үтелә. Җитешмәгән якларыбыз күп. Аларны киләчәктә дин әһелләре, җәмәгать, милли оешмалар, хакимият оешмалары белән бергә башкарып чыгарга ниятебез. Чыгышымның ахырында рәхмәтләребезне җиткереп шуны әйтеп үтәсем килә. Татарстан ярдәме белән Ирак көнчыгыш диния назаратыбызның хезмәткәрләре балалары өчен тарихи изге Булгар җирендә Ак мәчет комплексында тарихи мирасыбыз белән таныштыру, туган телебезне саклап калу максаты белән җәйге мөселман каникуллары оештырыла. Һәм дә татар конгрессы тәкъдиме буенча Сахалинда яшәүче безнең балаларыбыз сезгә туган тел, туган ил, туган җир турында шигырь сөйләп һәм дугалар укып күрсәтәләр. Габдулла Тукай, туган авыл, тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер шишмә бар, якын безнең авылга ул, авылыбызның ямен, суы тәмен беләм, шуңа күрә сөям, җаным тәнем белән. Ходай шунда җан биргән. Мин шунда туган, шунда әүвәл Коръән аятын укыган, шунда белдем Рәсүлебез Мөхәммәдне, ничек михнәт, җәфа күргән, ничек торган, истән чыкмый монда минем күргәннәрем, шатлык белән уйнап гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне сука белән йыртып йөргәннәрем.
bu dünyada belki. Küp işler kürem, bilgisizdir. Kaya taşlar, bu takdirim. Kaya barsam, kayda tırsam, nişlesem de, hatırımda мәңгі kalır tuğan cirim. Abdullah Tukay tuğan til, İyi tuğan til, iyi madur til, etkemen kemnin tili. Dünyada küp nerse bildim, sen tuğan til arkalı. İn elek bu til bilen, enken bişikte köylegen. Anlara dönler buyu, ebkem hikayet söylegen. İyi tuğan til, her vakitta yardemin bilen senin. Küçküneden anlaşılgan, şatlığım kaygım benim. İyi tuğan til, sende bulgan, in elek kılgandığım. Yarlıka gıl dip üzüm, hem etkem enkem nıhdam. Tiyide mine ni kirek, etide ani kirek, dirde mine ni kirek, biz yaşayan ey kirek, dirde mine ni kirek, ellu kirek, kirek, dirde mine ni kirek, tukay tukan tel kirek, dirde mine ni kirek. Tuğan üsken iyi kirek, cirde mine ni kirek, мәңгі imindir kirek. Ya Rabbim Allah'ım, bizge kamil iman, güzel ahlak, kim bereket, hidayet, tevfik, kamil iman, güzel ahlak, kim bereket, hidayet, tevfik nasip et. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إلهي